Abu jika Abu tiga jika Abu tiga tu nya dua ada teman Au. dia. Abu, Abu, Hmm. Abu. Le gure ke le begotnya ke Abu. Hmm. Kadang-kadang tengok huruf kiamat sibuk gureji, kan berpok gurenya. Sibuk gurejinya kot. Nama mak Betul. laju. Abu. Nama mak laju Orang Abu. oh juga. Pokoknya lagi hanya dalam keruang, pupulang tau teraba juga. Nampak jenggot Cara jenggot teraba. penting nayak beget. Ma yaridallahu bi khairan yufaqihu fid din. Urang-urang yang ka gejak betnya merupakan urang-urang yang kana ridha Allah Abu. Maka lu sangat senang kepada Aron. Abu wala ina ikut pu betnya seperti sekuat-sekuat temena. Hai tu pula awaknya. Ya, ate kena lebih hidayah oleh Allah. Kadang suatu orang dengan berkat merno al-Fatihah lagi nyo, nya ke Abu. Akan Betul, lebih betul. iaitu hijrah terlebih-lebih keturunan dengku sih kah? Betul, boleh. Aneh kita Kina tahu. kina lanjut je. Oh, baik ke ni. Depan apa kat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaum Maliki yaumiddin. Iya. Abu, alhamdulillah oh. Mainan kita kamera dia ada juga yang kamalam. Amalan 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 apa dia tak amalan tepun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirah. Abu, Abu, Abu. Abu. Halo? Ya, ya. Halo? Kena kena iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyanya nyan kekuatan dua buah huruf. Bermutegan baca menau ha. Iya. Iya, iya, baik tak ke menau ha. Menyatakan iyyaka na'budu wa iya. Nyewa makna untuk kepada mata huruf tasemah. Maka seuam tabe tanya. Ka. Jadi menyatakan iya kana abudu wa iya bung tegan pak iya kita kata abu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. jadi abu kan man tekem gubernur tadi mulai pun iya aleh ni aku balut long aleh nak mayang netizen mandu ikem dunukun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin munan madun netizen bunuh netizen mandu tergepak jadi kan atene kun alhamdulillah rabbil alamin jadi sebut Hmm. iji abu nak mesti ketanya hana tape lidah bak langit ya abu ha al al kan al abu al Al. ateta kun in ainyan ne usahakan beirut menyorot lidah atene kun menah al menah al ham mesti nemperut lham itu biat ini jadi menah mesti hana nepe lidah langit nah hana gantung alham 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 tapi menyo gantung ha al atene baca hanyan beirut ha alham lagak marap kan alham mesti nemperut ha alham alham itu biar halu bu itu biar halu ya bu ha ya bu ha menyo menyo tak perut itu biar halu ha alham alham alu alham ya kan tapi menjadi gantungan ya bu ha menjadi gantung alham kamarap alham Alham. ha kat Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ini kabar buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni tak kena ramah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham. Menyana gantung, hai dia halu. Jarang Abu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar kan? Ya, tapi ada Ar-Rahman bek lagi Honda Grand tengah habis rantai. Ar bek Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Menasib baknir bek membrek dah menyatakan Ar-Rahmanir kalau kita peraturan dalam Ar-Rahmanir Rahim benabu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ni tergolong iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Nah, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu biar kabeh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik dia bingkainya dengan ke biasa macam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik wa iyyaka nasta'in dengan ke biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana lu Anapu abu tiga tek matang ukur rokroi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ke tapi tak mengengke. Maksudnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik nak kira ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik menang. Dengan ke biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alih Abu, baik sampai muna 22. Iyyaka na, baik tebik kana nani beli kana budu. Iyyaka na'budu, baik langsung iyyaka na si kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ain dia bergelurukung ain. Bergelurukung cara ni pelatih ke? Trik lonjuk tek. Awwali a'na minal aw'ani a'awwa'a. Ya, ni teh menan tuknya nak lancar. Awwali a'na minal aw'ani a'awwa'a. Ya, jadi gelah trik. Ya, baca bacut Abu. Menyaji tiga hanya tiga aja. Lanjut Abu. Iya laju. Iya tapi panjang. Iya ya tapi panjang. Iya karena budu. Bek bek. Iya. Iya. Iya karena budu wa iya karena stain. Terus lanjut. Tiga bupah baik kabek nak juga pokoknya yang lempah nak bupah ju. Iya karena budu wa iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim.